500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, Uboroso Bumugusi. Mwancho muligere na okwanire kuradonsi ya soro botukuba bono nane ngo kwarigania asubo tukobo igawe 23 mutenyi oikomi umwaka we 2025 chinsa isatu cya barbotuko cya Afrika ya moche ngo kwarigania turanyore amaya senchira yobwekira nubwati Ensoko TV wetera senchira yo mutandao bwekera Facebook na boigo YouTube Ensoko TV karanso kenkomanyase ubwagare unabasiki baito ba kwariganirie chiriboti au kurwa chingongo au aserituko ya lero eriteriane Ishmael Mogere. Ase omuchakano ekero omugiro obwa aborokia bechi university osero mutienyo ya mobono niga aborokio be university ya Kisii baesokirie na koyeboria serikali kwangwe ya umuroberio bukugaya na ugutaigwa negati yaye na aborokia bechi university bono use na bono aborokiwa bwo niko batebire buna niga abande bachakire gukora ubunchiriri na abande kogende chipigipigi eriyo kwenyorera engeria ya kira rituko tumonyore umusekiriti Wycliffe Orenge no roboti oruo asobwagari. Chingaki omugiro gwa baroke be University osoira so mutingi ya mabono niga baroke be University ya Kisii besokiri abwase bakwanira yabagwetera chingaki bune chiga amagomo ogendrete obeire go guchanda banafunzi ase chinchira chinyinge litangani woniga bibuli ebakagirete ngango chitore gosoma tukore togende lakini bono bune ogendrete iga omwaka oyo nkwerure nandu turuchwerire The thing is, some faculties are having some lecturers teaching them, some are not. So you see, we are divided as a university. It's affecting us kind of because we are really spending the money we could have spent while learning, yet there is a higher chance that the semester might continue next year, which will affect the budgets and our mental health also. Nonye naboni ga baroki wabo ba yamachire serikali asogotabeke merobere ya bene yokogayene mochandoreo asegatie serikali amo na baroki be university inse kiombe kya wasu eriko ikera okoigwana. Government should sit down with WASU and try to solve is that the government should put its priorities right. Education is one of the most critical sectors in our economy, in every country, in every nation. Same to health, same to agriculture. So education should come first, health and such. But we see other priorities, money being channeled to other events in the country, yet our lecturers are clearly on strike. For as much as we are having strike and there's this unrest and disruption in our studies, there should be also policies that make sure there's a match of what we get here in campus with the job market. And a solution to that, like I said, is that the government should intervene. Seriously, we are not just saying intervene, pay the lecturers. Sometimes it's not about the money. Bono mugiro yonigo obairira abarkiwa bange gotigara bachandegete ekiagera kibeza kiri abayibali bako banigo chiaelire pi abo ase bakobetererwa gweso ya asemeremo au buna obonchereria no bagandi wechi boda elinde benyorire gento bakori abanafunzi abange boniga kolengana ngambali school abange baswire bakore ebiashara bya boda wese kweta
eskuru ensemo igara unabokora abande bakore biashara no koni chinyanya ande bachagire koni amagina gwitiranga ubugima bokongete tokogendera kobera isiko busaigo naso menyete nuganiti endagira nuganiti wakanerent igo abanafunzi babera affected mono unaboni ga abande bachakire kuri kuna nichi hotel bona ande bebire gose skuru njare ngoro bona baibuli nigo bayeganire serikali kweneka munango kolere kieko nyara buna koroisia supplementary budget gwetera se bunge eli nibo babekire chibesa bairane bachikoba semia bana babo expected ko sagwanse skuru mutinyo okianda bono no mutinyo 10 oyo kutikwera twatigeire metienye ebere SMS bwende ko twali metienye ene bono serikali terakora budget gosege ndo yari gukora erete supplementary budget erusi kibese abana lecturers abana babe school bono serikali gwetera se wizara ekisemi nigebona tikubanyana omochandoreo asegatie kiombe kya wasu ekyugetenete aborokia amana abakole mirimo bechi university rigokoro mogiro yirimo ryoka babakonya aborokigwa ingo reporteria Ensoko TV kuroga igasi university ya Kisii ensemo yebunge nyari wa Richache county ya Kisii Ritoriane Wycliffe Orenge Yamara musakiritu Wycliffe Orenge na roboti oruo asobot ko bwabono umoyega buko wabekire gutu aborokyo beskuru yo boroso ya St Mathias Parashol School Kiambuli nigo okorekana se aborokyo baso grade egetangani bachengira litukeli asebono abaibuli aborokera batenere bekisemi baikarana egati yabo muriki bwe county ose muriki bwe county ya Kisii no waziri wekisemi imie county ya Kisii Ini para nyasangiri bakore keke dosi para sobongo abana basonga todos dich barushi that we are celebrating the young ones in this hill, that we have a beautiful school here that we never expected. Magendro school ya St Matthew parokia na imulenga school ya site omwaka 2023 mambiende moisode moisode lakini abanda bosi matukaya tatu miti myake yetato yoka school ya ichoire gaki twake chikobi okoba ya magendera I happen to be among the parents of the graduates today, and I want to say thank you for the management, for the good work they have done to make this day a success. We are very much grateful because our children are progressing to grade 1. Tokonyira sa abana baitu na nekero tole chinga cheito abana nkorekana bari na masikania manene na ndere na abarimu mbuya bako barenda ngwaka biyamano abana babire shaped abana bangainire they can communicate na bakora kire gento na bakoboke kamambia abana be trained chisa chama bikiye kire 5 abana babogete bari ready kugenda school igoto waka biyamano nonde bwensi oriskaria otaramanya school eye minyoka bwango amabaga taraera wenyoreri bagasi school eye yotogote yaba ibori asante sana bali moganda totara abana se school eye na ntoko basanga mwensi moganda takoleta abana ekiagera masomo ale gaigani garama yamono ayakonya abana babe abantu abaya asichinga gikire moto gotu gosukabosyo eamatenya gusira vanis nyabokera temo kurwekenyoro kya nyamburuga ebunge ya kitutuma saba uyosirete obugima bwayo mutienyi ukabira omwaka oyo ekararenge ko iboro mwana asinya gitari ya magana dispensary me ya bumachoge burabo nego yasokire na gwakirambia ekigambiro kyogembo asena chikobanchira bachie ko mweni omwanchobo na kwegwa omwana otiketwe na nyagusira nonyana bo nigo esira yenkendu ere gesara asebaganire serikali nabo igabantu bo moyo bugwanche kobakonya gukora esira eyo bono no mweso gochase amate yangusira fanis retemo oyosirete obugima bwayo omutinyo kabiro mwako yega ekeraren kuibura asinya gitari ya magana dispensary amate niwe yasokiri na kurukyo mwoko monene kubwatikana no kona chakwe kigambiro kyo gembo umwana uli osirete ole kuruku fanis kurumagena uli ole konyoro umwana noyo no lenge ngotebe kigambiro gie koti ya ugembo mbia mono. Koti ilifanya wema ikatuamulia ya kwamba mamake mzazi ndio anastahili kupewa mwili wake. Sasa nashukuru kwa uamuzi wa mahakama kwa niaba ya kijiji yote ya Nyamburuga kule tutokako
nimeleta shukurani kwa mahakama ya Ugembo. Kitu ya pili tena ningependa kushukuru county government ya Kisii, manake yeye ndio walishughulika kwa ajili ya postmortem, ndio tukapata sababu ya kifo chake Fanis. Tinga kichicho niko bono baganiri omwana nyagusira tigite anyaka bagakoe wasebale egere achikunyaka bagakwene ngina. Muna umanyete kuru Fanis agasirete iri mutinyo kabere tanya kwa ni gwe kesingia nge kotin ko yaraji chipadi jibere kwa nyandro iwanana kiara bere kotin lakini gorone kya kore tu amuzi musinji kare yakore tu nduto go chikoiro mobere to chikoeni wono lendo amuzi mbya yakore tu ntesa netene kotin mbya yakore tu kotatigo mwana nare Fanis atigare tenera ya bwato yo manene to go saba umwana uyo tinyare ko maegwa egere nero go chikoeni mamo mwabo ko arase kemire kya bagusi musubati garasiro nyotigiro mwana maega umwana nero ko ni nyina ngusabe kotie nyoro obosubole kurugabu eri ni denyare kwene lyo mwana oyone konyoro bunde oberire monase ekwere emochari nyare ko moina se kenekere no mwana oli atigete umwana nara atigete umwana enjo nyare nero ko molenda bamonge nyare ko molenda ase chingururende bangene kibaranyorege keigo nyare ko molendera asibono banyako bakoboria eserikali ya county ya Kisii kubasira egera bachikunyaka bakurusio mubira singendu ede gukora ebiri yengendo ede banyako bakomwenia ansema ya ebiri ya majeri ebiri gere 106,500 twatumikire chebe chinyinge kureke sekia gachagete gutara para kwenda Ugembo tukwirana sai ntubwathikende gaki twagusaba basamaria baya batokonye nsema ebiri ya majeri egera tunyale kurusio mubirori ali Ugembo tuchikonyonia senkanya nyamira account yo kunyamira account wenda Ugembo pato kwanya nsema ebiri sana basaba na mugava na county ya Kisii ne ngosaba mono mbama iteke sieke banyare ko tukwivire ebiri tunya kurusi mubirori garia tuchikonyoenia tupumuzizo muigo ito nechi kwende chingororo na basamira wema bari baranyore ngabanyare ko tokonya batokonye nero kwani ko tokonya to gosaba batokonye bari baranyare ko tokonya bili ya hospitali ya mochari pale ni pesa mingi sana, na tukiangalia katika uwezo wa kifamilia, familia haina uwezo wa kulipa hiyo bili ya 1,110. Kwa hivyo tungeomba kama familia na pia wanakijiji mpate kusaidia kutoka kwa raia wema, haswa Kisii County Government ambayo ilikuwa inahusika katika kushughulikia kifo cha Fanis, watusaidie na wadhamini wengine ambao watakuwa na raia wema watusaidie katika kumaliza hii safari ya mwenda zake Fanis. Reporteria Ensoko TV kure kaunti ya Kisii Nchempethuel Machin. Piamara Pethuel Machini ase oroboti urugos komute amate ya muyo mugaka Nicholas Areri no mungna rispa kwa mboka kurwa magenche bire robare magiga yenibo yabo gusarigwa n'abantu batamanyekaneti aya niga chire magiga yabo gutiga konya ekenyugwa kyo ekenyugwa use ekenyugwa engaki umugambi arorekana kugechiwa kubwatikana use na kubatumira abantu batamanyekaneti asenka yabo abo basaretie na gusamba enibo yabo tumonyoro musekitu Caroline Mausa na roboti urwo ase ubuime mono omugaka Nicholas Aberi no mongina erispa kwamboka kurwe kenyoro gya kenyoro ekige gotoka ime ya magenche ase bunge yabo machoge barabumbire robare magega ye mali abo gosaganwa n'abantu batamanyekaneti. Waliingia kutoka kwa barabara, wanaume walitangulia wenye zichui karibu wanaume 7 wakiwa wamebeba panga mikononi, manati wameinua juu. Wakasema ya kwamba mzitoroke kaa vile mlivyo, na tulikuwa tu wawili na huyo msichana nilikuwa nimeajiri, tulikuwa tunasaidiana kuuza na yeye hizo vitu. Sasa vile waliingia wakiwa na hizo mapanga, sisi tukashtuka. Tukasema ya kwamba kama wameingia na mapanga, kuangalia nyuma yake hawa machifu wenye wanasema walikuwa chief, si kuwa najua ya kwamba ni machief, jua wako wamevaa uniform, walikuwa raia. Na rispani gatweresire ekikia betege okarekana abwasate bire kubuna nigo abukare barenge konia ebinyugwa byo gotindia kurende bakaba bakotika konia kubwatikana n'obugima bokongo bare gwetera inse yo burendi bwa bagambi naboigo abasikali. Samani tulikuwa tunauza pombe, tukafika tukakuja tukaaja sababu tuliona hongo imekaa mingi, hakuna kitu tunapata. Huyu assistant wetu chief alikuwa ametuwekea kila mwezi tunampea shilingi 1,500. Sasa vile waliniambia hivyo, nikawauliza shida ni nini. Mimi niliacha kuuza pombe,
Vile niliona wameanza wao grupu walikuwa nayo, wakasema ya kwamba hawa ni sijui sasa, walisema hawa ni mabodyguard wao. Sasa hawa wenye walikuwa wamebeba mapanga na marungu, wakasema ni bodyguard wao. Hawa ni mabodyguard zetu. Wakaanza kupazua masufuria zangu kama watu wanapazua miti. Wakapasua zile masufuria wakaweka hapo, na hao wengine wakaingia pia kwa nyumba, wakaanza kusomba makoshon, mamattress, manguo zetu na mabag, wakaleta nje zote, wakaunganisha pamoja. Mzee wangu anapasua mbao, kulikuwa na petrol. Hii tunatumia kupasua. Wakaleta ile petroli wakamwaga kwa hizo vitu. Huyu assistant chief wetu anaitwa Penard, ndiye alikuwa na kiberiti. Akawesha moto, hizo vitu zikaanza kuwaka. Wao sasa wenye waliita mabodyguard walianza kukimbiza watu mpaka kwa maboma zao na panga, na hizo shoka walitoa kwangu, na hizo marungu walikuwa nayo. Sasa very big problem ni ile walikuja wakadestroy paka certificate zangu za watoto, paka birth certificate, viatu za watoto za shule, vitabu zote wakachoma. Anene mono nigo mwegereri bwene bwa Monyabanto Thomson Osoro ayesabire serikali nyare kobage gweswanania na kumwimukiria omugambi oyo egetambokero egetindi abwasatebire buna kurwe familia iyo bekoropoti ase egeteseni kia abanyanyimbo kia magenche obotukiti bwanya kobago bokorekana goikaboniga. Wame destroy properties ndani ya nyumba with impunity. This incident was reported at the Magenche police station within Kenyanya sub-county. No action has been taken. Hatujaona hata scene of crime. Amekuja kwa hizo nyumba mahali malicious damage imekuwa caused, wachukue evidence. Sasa wanaongojea ile evidence iishe ndio wakuja kufanya investigation. Now I'm appealing to the Inspector General Police of Kenya to take action against the police officers of this county, more particularly Magenche police station. Taka kama familia tunaona ya kwamba hapa ni kunyanyaswa, tunanyanyaswa, ambapo inatakiwa serikali ingilie kati, hawa jamaa wapate haki yao. Korwa Magenche ime bunge ya Bomachoge barabugi nkoripoteria Mayane Soko TV lietaria Nema Osa Caroline. Biamono Mausa Caroline asoroboti uru no mugoko monene asa Alfred Teya kurwa karatini emeye gwadi ya gisima kitutuma saba county ya Nyamira oyo obori bokonyi wetera chinyomba chubarari magega yokonyora mubasukano bwebara kurwa umutenyokane nigo bono wetera umuinjine James Kemoni Foundation ya sorigati na kumusira ni chibesa chiko chia kogendereria obubweni magega yokurusi wechuma ase amagoro aye. Alfred Teya korwa ase kinyorogia karantini me wodi ya gesima ibunge ya kitutuma sawa ime county ya Nyamira nigabeire kagotara ne chinyimbo mega yokonyoro mubasokano ase para ya Keroka igento kyagerete koremara ne biri ya nyagitari gotira kubwatakana no kubekerwa chichuma samulita ngo Alfred Teya onyego kuru karantini saburugese nyamgotorokese Nyamira county na umiete tale ino mutinyole ngokane wate function kuchikeroka twara kwanda gukonya bangu na gite ona linaika mitamayu ngaika anda kulia mafuta mente pigipigi kana nata cha mafuta manyu ne chuba ngoira na ngotambuka buya ngikende inasa goteli ngale mata mitamayu nsali wono ndira giseti nywe cha manya kwanza mbeke mafuta yipigipigi ngenda chipasi ya mikaru Keroka yende karuguru mitamayu elia lichwikera namo elia Keroka kama omongwa ndoro tanga ina lengene sibiti ikamagosa gatambo ko cha stwale ngeke pikipiki roke kantacha kurkwano kabali kabala ko twale lapcha ene ngana yakitali ngabekerwe plate nende ya ikatale tisa mutinyoki andalia futana rusiwe plate nende wono watwara diote
wanali hoteli baga ngati waisi mwangendere kwende kiriniki munyagitali naro gochonya gonsibyo kugoro kakwana bene nabararia hase nyumba yaye nigote ya nyariko bagakwerwo buya hanyorire ane mono maega yogosirwa na engineer James Kimon Foundation eya musiragati ekibesa elio kwegendereria no bubwenia bwaye ngutangi Kimon engineer James Kimon muna yokoliyo bogabana matenga mbya mono asakutacha bwagoroka mambi nde appreciating into ndeko bamo asimine kenyerugia karantini nerugese ya nyamakoro tengima lietangor ko Evans munyonjo seito nigere mosoget ondo mogetutu ruagesima ward e county ya Nyamira buna na jirororo na tomirwe no moisimi wa engineer Kimon oiweta mangana ya kuruase chinyomba choboraria ona goteba nga buna nje representative yaya mo represent igona atoma chibesa chiaya echigo chigokonyo mungwano oyo asoko mosuki yake elinde anyoro bobwenia boisaine na indrende no mondo takira konyu gekogera na umiete bobe sana muisimigo bunaro monto moremu mumuro moremu na bato toma bana bantu bae toje tomo epore ande tomo nejibese icha toma chirinya gitari bokongo babwata umiete bagiti ande na bakesi imete hanga boira nare gochai na mwachire twakira nga asante nende mbia mono ngira nari mbia mono gochia se umbo yo minde James Kimon oyo mbo mwesi migo yo buri bugaba na mwinjini na nalete gutara buna atarire tora moiguri jinsa mujinda gutara tabira ngango konya rumungwana yega bagukwanekere nigo ekiombe gike engineer Kimon Foundation kerero buya kyanyareko bage kubeka gochiase amate ya Nyamira na gukinia chinchera cyo bumenyo intwe buna foundation ya Kimon ntoga saine ko gutara ase chikanisa na ebiombe na ando siase ogotenyara kore nkonyarare koira koboko kwaya nero konya Steven Nyarikembonde Ensoko TV Kitutu Masabe County ya Nyamira Goska motwe omwana humumura bwo musikenya guse Raila Odinga Junior niga serit kolia rero anonti wakobo muraibwe amate ya Odinga omoyega bukumo ose omoyega bwokomonontia nigo korekana senka yabo ensemo ye bunge ya bode county ya Siaya ase amatera n'ekitengo chigekoro nebimira byane kigwa tomonyoro murikeito Clinton Ondigi na roboti urwo Raila Odinga Junior Halamisi hasenchira ya bene nigatia ni gwakoba humurai bwe amate ya Odinga asumoiga bwe gikoro oyokorekana senka yabo ensemo bunge ya Bondo e county ya Siaya Moigo yo nigo oenekia hebimira amatera na bwe chitengo chigekoro aniga gocha amatukanuka maiga ya tatu mwa Raila Odinga koeni walitukura Jumapili tariki 19 chumutionyoiga. This is a very great day for us, the 4th day. And we did that when my father Jaramogi left us, and we don't want to disregard the culture. Kurengana na mumuro mwa Raila Oburu Oginga oyibo igoro maseneta bwe county ya Siaya nigo aerera bune nigere bune nchire ya moyo koenekia ya mate ya Raila kogenderere inse obura yobuya. This is a traditional ceremony to symbolically give the son of the departed my brother, the late Raila Amolo Odinga, his son Junior Raila, the seat of power of the home. The seat of the power of the home. He is now the leader of this home, together with the mom. The mom will be there to give him all the advices he needs. But he must stand firm. He must stand firm and lead the home in our
as per our culture. Omoigoyo nigo oikiranwa ni amate ya Raila abairi hamo na barai begesaku kyabagere ase Raila Junior haigwa enguba yegekoro ritimo na obo igwariyo unenjere yamo yogo ikirania hegekoro ikike gotebekana nga omumura homotangi nereho koira hoborai hekero ise asiririe obugima bwae. Junior will do a little shaving for you, and then after and your wife after that little shaving is done, then you are going to be given the necessary instruments of power and you will display it, and then things will continue and it will not be long. Clinton Ondigi, Ensoko TV. Ale nayo bune nchira yemo yoko konya obugima bwa basaye nigo mo commissioner gwe county ya Nyamira Rastas Mbowe nigarure egekurerege tindi guchia se bari bakorosi ebinyuwa byogotindia boigo nigaburira basaye wesoma usegwesomya magana yobotumeki bwinchira yekerero eri bakine usebakine ebirengo byobugima bwabo. Comment nayo nigasabira abantu basire umuroberi bwe serikali bwobwagachi bwe kinyomba cheligoli ryense. Obotumeki bwa mariogo yogotindia negenta atebire ya koldra magima yabasaye na kobaletero obotaka egento boiga baburi abamenyi ba Nyamira kubwaterana ne serikali eligo sirio obotindu obwo. Pombe haramu iko ama iko? Iko ama iko? Iko na inaharibu vijana. Tunataka kuokoa kisasi jameni, na bila kushirikiana na nyinyi hatuwezi toboa, kwa sababu pombe ambayo hata ile inatoka kwa factory saa hii yenye tunaita second generation, wewe kunywa mwezi moja na utakuwa addiction, utakuwa addict. Na ukifika hiyo kiwango, kama ufanyi kazi utatoa pesa wapi? Pesa itatoka wapi ya kukunywa? Na lazima ukunywe. Mama, ugali itamwagwa jikoni ikiwa kwa jiko na sufuria iuzwe kama scrap, ndio pesa ya kukunywa ipatikane. Si vitisho, ni onyo ninatoa, wakusikia asikie, asiye na masikio aendelee, tutakabiliana vile tutapatana tu. Omo county commissioner oyo nande nigaene kiribuna ya serikali bono nigetagete gochako bwagachi bwe chinyomba chiri golirianse go affordable housing. Chinyomba echo chirachikwagacho chinsemo ao imeye county ya Nyamira nigochira onigwe gochia saba menyi benseme yo asenchera yo waka na ngora. Jana nilikuwa pande ya Manga ku launch affordable housing pale Manga town, ambapo serikali inajenga nyumba moja 744 ghorofa 8 zitakuwa pale, units 10 ambazo ni affordable na zitatumika, zitanunuliwa na watu wenu hapa. Uzuri wake ile kidogo kidogo unalipa inakaa kama rent, utailipa ukiwa hai, na hata usipomaliza bado itachukuliwa na watoto wako waendelee mpaka wamiliki. Serikali nende nigo yabangire gochakwagache digital hub asensemo ya Kenyerere elioko baba saeli baga liokolige chigasi chechinse chesiko osogokora chigasi chokorwa aiga Kenya goetera se chinchera chobarania mangana sekerero gose internet. Serikali pia inajenga digital hubs ili vijana waweze kujitafutia kipato kupitia kwa mitandao. Nataka tu kufupisha. Kenyerere tunajenga digital hub kwa hawa vijana ili waweze kujitafutia ajira katika dunia, kwa sababu siku hizi mtandao kuna pesa. Bune nchera ya moyo kwana kiemerobelio amona maro yo mwaka bwechirwe 2030 aikiranire serikali nigere no kwega na buna abana inchi baise koje bwatesya nikere kerengekyo. Vincent Monda, Ensoko TV. Omurai wabasubati county ya Nyamira oyibo igore committee ekisemi musikeje rusha mumanyi ligasabira bamenye ba Nyamira anene mura basaye goswase kiskuru cyobo bundi erikwenyorera amasomo abwango kago kwana imeye chiro ya mukomoni ward ya kyabanyorese mu yebunge ya Burabu ekero kyugosira ekyombe kyabageri chipigipigi jerusha nigatebere kigasi cya maboko nacho chigwakana buya aiga ense usaiga Kenya. Empowerment for Chasi youth, 147,000 from National Government Affirmative Action Fund.
kinto lero tibona chase nyinti melingo kokutambe ayisumwanzalete asekiganza kyane kya National Government Affirmative Action Fund na kikyagala nata ibonata asirinto mubwata bana bodaboda bagokoromokia ekero batariretwe ngo banyorekanete bakubate kyombe kiri moyo naende gakora mangana maya naende mwayibura baeresa ekero nata nanyora eserikali getumita abantu ba Tibet sire all over the country kiri constituency nebwate Tibet ere moyo. I want to talk to you, my people, Nero. Imbatevinga, Kenya, ya tire Tibet way. Onye, wabenge kama soma auta ikera soko gende university. Please, you go grant the opportunity nene. The opportunity nene. Wetra Tibet. Unamwa wa masakaralia na abasoro ile. Mwere teste. Wanda wori mheshimiwa Your Excellency Governor. Komoja kwa bombo governor. 2027 nitogo jobs yao kuoroba egere kuorobire bwata ire gendo aditokore tagaiga uma itomo msie tabu atigento nyo mugabana ka mutichire tenewe umugabana udi antichire me bulindu ateken ale nayo abamenye kurwa ensemo yebunge ya North Mugrango nige gati yabo besokire na kogendera ko motogi umugabara we county ya Nyamira musinyaribo oyore umubyare kurwa aroro korengana n'abamenye abo bagukware imenya musiri go batebire mbachiko musira asentunda ya kabere na kubwa ose asentunda ya kabere kubwatukana nemeremo abereka ko bakorera igo twakira asobwamo asogo akiranya libo ngambi ya mono asegasi akorire enyagete ari ya nyamusi oretire safari kwa mungu agachere konyora abantu batikire konyora abana lakini wono iga ase chinga chia ikire konyora abantu batebire batike konyora abana lakini wono iga utakero motye nchanu ari abana bako ibone runyamusi abange igone kibara kirinya libare mire igo togoteba gabana akiroje abeka makarabati igonya libo tuta twagokire na nyabaro ase mangana ari akwanete ingobwata ne gabana bone gasingo korwete bwati mangana nere nyaibo minto no muntu mungaini no ine budget ya somwa Kenya mzima Nyamira nero yatangana bune yatanga sungane nero yatangana sasa ko si budget yengia ege ntonta etogote yaba no te baminto no ndo bwensi yori okobori chikura to baisa kogenda mukamu murumire nyomba kare moyo karatigara kwa mayo chinyomba aba murar ba minto bakubori obogabana kuru North Mugrango baite bote emyake atigaire 5 ugimotwa toko anyaribo naende garatu sugumere njege tongote yomugabana ito chibaro to igorere buya chinyagetari obekire chiro robuya egento gyo ganko motebia enyagetari ari arosoma wao anyeigore bwango echake gotokorera amaitaji ari tutagete muna ntu aba North Mugrango. Kama watu wa Ngira tumeamua Nyaribo ni tuta. Kwa nini? Jinsi ametufanyia kazi inaendelea. Hata sasa hii kuna trakta inalima barabara, chenye mebaki tunataka bridge ya Ngira akikubali atujenge hiyo. Ngagia toletaga igana sengencho mugabano ito amosi Nyaribo tutagete ko musupport to musire sebinta akorire mwate na bogo feria lakini bano goto to musupport muna bangina abagaka amana basaba ke tutamu na ndage enderere ageranya ariko bago tutambuke kuchiario tusomeria abana mbaroro kuri county ako scholarship egere abana bari 700 nandi tutagete bono igamenta abana bande Gusiko mutwe muraibu ense William Samuel Ruto nigasabira abakenya koba maiso na kugira abakuraria amangana yoborimo igoro imeswada eyo abegetese ya sekeribuna nigo ose asekeribuna ekyo nigo kerairere bana inchi gosirio kwena ase serikali Ruto nigo ayakwa naya ase engaki osase engakeri ikirana asumo yega wa matanga yoko mwenyo mugaka Western Kirosho oyore tatu mwabo muteneri bwa banyanyimbo Douglas Kanja sekenyoro giatome county ya Laikipia tumonyore Clinton Ondigi na roboti urwase obweme mono emeswada heyo yabegetwe ese heikiaeta nigo yarengete kurenda ense ya Kenya kurwase bikore byo guturubania amagendro yense omorembe amono borendi bwa bananchi ekine chinkwana cyo muraibu ense ekerarenge koigerera
igitambukiro gia serikali ya kubeka SAI ase meswade iyo yarentiriri birera samatu kabwangoiga ikikirerete ikigambiro kigoro gutenania humurubiri bwe meswade iyo kubarichi kwa segeka oika kiarure enachi yae. Hakuna kitu inafanywa usiku. We are doing the right thing for Kenya. We want to protect this nation from situations that undermine the well-being of the young people of our nation, the well-being of the people of Kenya, the security of the country, na yale mambo mengine ambayo yatatusaidia. Muraibwense nigasabira ba Kenya koba maiso na kugira abakuraria mang'ana yo burimo igoro y'emeswade iyo abegete SAI asekeriuna ekio nigo gikoirera abananchi gosiria okwegena ase serikali. Wale wanaosema waseme ukweli, wawachane na porojo, wawache misinformation, wawache disinformation. Let us speak what is right. Unajua kuna watu wanatafuta kuchafua Kenya kwa mbinu zote. Rais alisign. Hii sheria ilikuweko. Amendment ilianza 2024. Amendment ilifanywa na bunge. Mimi niliamuka on Wednesday. Mimi nikiwa na kwa sababu hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya siku hiyo. Na ni kazi ya kikatiba ya kutia mkono sheria kwa sababu ilikuwa imepita viwango vyote. Nikaletewa na speaker. Ruto nigatebire amachikayo nigarengete kuringoria chisemi chechidini echo chikoirera amakweri kwenekiwa ase omubwekano bwari anegetigwe ensemo ya Shakahola se county ya Kilifi kurenda abatumiki b'emitandao kurwasa gochererwa na gusarigwa rieta andake igikoirera abande kuira kwerusia obogima nabo igo kurwania ho busagani nebikore byobegu gwetera ase mitandao negatia yanda mange. Saa zingine tunazembea, saa ile mambo imeharibika, tunatafuta mtu wa kulaumu. Tumesema ya kwamba maneno ya religious extremism, ile ambayo inatuletea hasara kama ile tulipata kule Shakahola, mambo ya vijana wetu wanaangaishwa, they are being terrorized kule kwa social media, na mambo machafu, mambo ya usherati, mambo ya pornography. Hiyo pia lazima tuzuie kama serikali. Wale wanaendesha hiyo biashara ya kuumiza vijana wetu, mpaka unakuta vijana wengi wana commit suicide, wanajinyonga kwa sababu ya terrorism ile iko huko ndani ya mitandao. Lazima tuwazuie hawa watu. Muraibwense nigarengeko ya kwanaiga hekero aikira na asumo igabwa matanga yoko mwenia homogaka Weston Kirocho oyure tato mwabo homotendri bw'abanyanyimbo Douglas Kanja ase ekenyoro gya Thome county ya Laikipia. Naleta rambirambi zangu nyingi kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya serikali ya Kenya na Wakenya wengi, marafiki wa familia ya mzee Weston Kirosho, tukisema pole kwa kumpoteza baba, mzee wetu wa heshima wa sehemu hii, grandfather ya watoto wake, na pia mshirika na mmoja wetu katika taifa letu la Kenya. Tunasema poleni sana. Clinton Ondigi, Ensoko TV. Ase ayabwatikene ni chigosori asobot kubaboro bagosori baragibi nigo bagenderere gwetieria busio bwekeminano kia Minto Sevens ekyo kira korekana imiyagusibu ne nchira yemo yokuiyora ebyego byegosori eyo imeyorogongorwa gusi ase timu au cheri kiria gwikirana ase ebiminano ebyo tomonyore Daniel Omwaga no roboti urwo Chitimu ao nigo chigenderete na maigiria matindi irio kwirigania bwikiranu obosi bwe chigosori chiri chiaragibe echia Minto Sevens echio chirakorekana imeyorogongorwa rwagusi kokwana ayemo asayemo negetaseni against Soko TV munyakirebo obwe ekilabu ugia Akisi Rugby Club nigo atebire buna nigo obayarigania bwikiranu irio bachikonyaro kimuke bonyangongo bwe chigosori echio ochia Minto Sevens. Tumejiandaa vilivyo kwa hii
hii mchuano wa Minto Sevens ambao utakuwa tarehe 1 na 2 Novemba. Vijana wamejiandaa vilivyo. Tunawania kupata umaarufu katika huu mchuano, na pia kama club tuweze kutafuta pesa ama hela za kutufadhili katika championship ambao unakuja next season. Onchonga nigo atewe na komentakana agwechi klabu cha rugby meyan semo ya gusi negento kragera abase abange bali bwate byego abyen semo ya rugby gucha kwendera kwenatera anakwerosia boikanu nonyenigo nigo arokiriyo kwegena kwa yenga orogongo rwa gusi ngocherero sokie byego ebinge ebyegosoria rugby ya samatuko ari mutwe. Lakini tangu COVID naweza sema miaka 5 ambayo imepita tumeweza kusajili timu zingine 3, that is Kisii Kifaru, Kisii Polytechnic kwa ligi, na hiyo imewezesha wale wachezaji ambao wako na nafasi. Unajua pia ukipata timu ni moja unapata ule mchezaji amekaziwa kwa sababu kikosi ni ya mtu 23, lakini vile timu zimekuwa nyingi inamaanisha pale grassroots rugby pia imeangaliwa. Chinga kiechechio Bob Onchonga nigo Nyakire University ya Kisii ngambu yabono osoko bayege sero kigokora amegeri yabo boikiranu. Kisii University huwa tunakuwa na uhusiano wa pamoja ambapo tunatumia facilities zao, alafu pia tunatumia wanatusaidia na wanafunzi tunapata kufanya recruitment kutoka huko. Ase ensemo ya Evans Makori uyo Romo captain Okisi Rugby Club niga ene kiribuna nigo bakorera megiri ya matindi na nigo bayarigeni kegima ase chigosori echio ochia Minto Sevens. Na tuko ready kwa hiyo tournament. So hii kwa tournament ya kwetu lazima tu participate. So as from the playing unit tumeprepare enough, tumepiga fitness, unajua hii ni msaba, so lazima ukue fit both kwa field na mental strength. Nonyanigo omogosori oyo nigo aenekirie ebitango ao ebyo bigenderete ko banaria abagosori begosori ya rugby merongo rwa gusi egeti yabo oboremeru ubwebiti byo gukora amegerio nabayigo enibo yo kugendereria emerobere yabo ase chigosori cha rugby. Sasa training iko hapa ni ya Kisii University, hapa ndo tunatumia for now. But so unajua kukinyesha tunaambiwa tusitumie field. So tuseme kumenyesha na inafaa tu train. So lazima tuanze kutafuta tena njia nyingine ama field nyingine ya kutrain. Ya pili ni funds. Funds. Utapata kai championship tutakuwa na away games mingi zitakuwa Nairobi. So for instance tuseme game ya kwanza itakuwa South Coast ni Pirates, itakuwa Diani. So hiyo ni challenge pia. Juu hatuna hizo funds, hatujajua kama ziko, but si tuna train tukijua ziko. Gati ya chitimu chiriba na wacheli kirebu kandugo chikana chigosori echio na mone klabu ekyo ogya Kisii RFC awara ababe nyeji be chigosori echio klabu gya Keroka Technical klabu kedia kya rugby gya Kisii University klabu kedia gya Kisii Pori rugby ya Kisii Kifaru kurwense Meria Nyamataro ebirabu binde klabu koru omochio Nairobi ekemo koru ase county ya Kisumu Migori Homa Bay gati yechinsemo chinde chinyinge asegerego chia koba egosori enkongu ukiandagi komi yokuronerege kombe kyo chigosori echio niko chirakorekane etarikia yemo amone chitariki ibere echio motyenyogo cha imeyegesero kya Gusii Stadium ase amashabiki amo nabarai ao bakigerwekana imeyegetie kyo kya Gusii Stadium erikogo kya maisabo ori tukerio. Ensoko TV chigosori nabanyangongo erietaria nenchen Daniel Omwaga. Biamono mwancho murieli ya soko chora Ensoko TV boroso bo mugusina wekirabo na to wekira omwerio bwamaya yechinsa isato chia vono botko weka eliankyo guchakira chinsa 12 cheke mambi no chikomerana amana inchira Diana Ndemo asomoro biri bwensoko bwakire twaro botko buyereteriane Ishmael Mogere.